Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Tadabbaru qawluhu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fadzakir fa innaz zikra tanfa'ul mu'minin. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kaum muslimin jamaah subuh kemana masir Allah Ta'ala. Alhamdulillah ipatara kasih asyukur kemarajata laur sese arjana Allah Ta'ala. Riang kata pada nawere ceningati nawereki pakuliang nawereki apangin ringeng nata pada angka hadire rilalena onra mak baraka onra kami nama lebih andrenge akata pasilena rengi si dipakasi yang maraja dia enggak imak kadayena pangulunna sininna decengi apalagi memang narampe nabi tamak kadaya sange sampajang patimpak na ya manana decengi decenna atau tungalinota lebih pasiha deceng angkai ipurenuh riasori mondrina pongala ta'ala. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita selalu menunaikan kewajiban kita kepada Allah nasibawai berejama nengkaiman nenungeng mencaji budaya rilalana hidup tah sehingga sampai akhir hayat tah angka kimati lisi lori pamasena pongala ta'ala rigau angkata sadia bokong angke melo pada dipake mangolo insyaallah. Hadirin, selanjutnya kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mancajie kemaneng panutan mancajie akacuir madeceng sabaya roda bita najamingi makadae tau makatani masei apatirong engkena tiwireki melalui akurangnya si bawah hadisna insyaallah naseng lang tadillu abada puradena napusa manenungeng puradena nasalalalet tutumpar tulimatuji oke laleng iya napuri pongala ta'ala sehingga atutungal linona wadingi madece-deceng lebih-lebih pasiha asalamakan nama tiris suri mondrina pongala ta'ala. Hadirin kaum muslimin jamaah subung kemana remaseri pongala ta'ala perlu pada ipelihara tepe engke nawereki pongala ta'ala nasabai nabokongnya betul-betul boko tamawari
Ero di topandri tarampi maka daya tu akal ibarakan daya sangi tepe papa dari dia tanah taneng dia bine ya dia bine ero bine ko makanja kegi yon rita tanengi nariko irawat mo iwadingi oke itu makanjat tuona makotoro tappe nariko engkani ko ilalanna watakale tamatu gengkeng natuli ipaliharatona naya paliharanna ya sanye tappe narampe nabita makada jaddidu imanakum tuli tapaka baruiwi ya waditoi ipaham makade tarawat made cengi yero tepetah nasabak nariko made cengi yero tepe dimanapun dia dikembangkan dimanapun dia ditanam insyaallah wadingi berkembang dengan subur dan menghasilkan buah yang memuaskan tegi-tegi munro nariko makanja mematoi hayero bibit tapi nariko iro bibit anu masalah salah nadetona na makanja peliharaan na sangeta makade oke galungi tante itu oke dar ede namelo tu oke pokoknya makanya alhamdulillah pamase maraja ikeng idi tau riweringi ripongala ta'ala tepe maka perlu kita memelihara perlu kita nasangnya maka dayali tutui madeceng nasabak ya tepe wadingi semakin berkembang tapi waditoy nasa nabita akan surut ya nasangnya tahu maka damuno makanya cara untuk menghidupkan untuk menyuburkan ya rotapetah ya nasa nabita maka de jaddidu imanakum bila ilaha illallah pakan jakiwi tapaka baruiwi tapi terengiwi tepat tanah sabak tuli maringar ramak dampe-rampe lori pengala ta'ala terutama li kalimat la ilaha illallah sini nama masalah lebih kemaneng ya masih pengala ta'ala makanya ilalana akurangi kasih di ayat na paringerang pengala ta'ala nakeloreng ya malakeng nakeloreng ya litutui maka ya ayyuhallazina amanu sinina to matappe urwane makun rai to malolo to lanjut usia na apalagi narekoi di mematona bangsa tamanan nai bangsa aku nai alena bapak Pak siagap ora kasih bawa ko lancirang alhamdulillah to sirunto si pada to macuana pansumana ni alhamdulillah aku to macuana ini na lebih-lebih na paringarangi Pak pengala taala makade ittaqullah haqqa tuqatih tapi kanja kilala ya ro tau ta nasabak si tongan-tongan ne ame taureng ya, jangan sekedar ucapan, jangan sekedar pengakuan, tapi betul-betul ilengkapi pasuku-suku ibateta mitau lori pongala ta'ala. Ame taurengnya lori pongala ta'ala beda nari komitau ki loko si dia sewa-sewa. Nari komitau ki oko si dia lokolo, maka kita berusaha menghindari. Berusaha kina ya belai, nasabak magai, ia tobi tu na membahayakan kota sosial cewek. Tapi ia kena rekomentau ke pengala ta'ala. Beda. Justru berusaha bagaimana kita semakin mendekatkan diri loh ke pengala ta'ala. Baik carana. Toma cawe ke pengala ta'ala. Ya dari itu ipigau isi bawa madecing sesuai pakuliata yero anu nasurongi anu naparentangi. Yerko kanya ada pengala ta'ala palumolomo na pengala ta'ala yaitu ke dalam bentuk perintah
mastata'tum, sesuai kemampuan. Dia karena dia paksa. Ia panajaji ko makoy. Pokoknya sesuai kemampuan ta. Makanya angka palomo-lomo nariko sampajang. Sholli qaiman. Mestinya langkah pertama ya atau tetung. Fa'ilam tastati, tapi kalau memang sudah tidak mampu berdiri, pajalisan. Wadikit udang. Tidak mengurangi nilai. Maka itu damai kira-kira kurangnya apa dia mengurangi nilai nasabah makumatuma di pakuliata. Fa'ilam tastati, duduk pun kita sudah tidak mampu. Maka Nabi ta pa'ala jambi. Ya liuliuki. Ya komo liu edetona na rule. Ya ataja tajki. Aga mani tajang ya. Idi mani tu melo sampajang komo liu. Macam ini tuh batas terakhirnya kan nareko mo liu etan rule tona. Ayaro, jadi nareko parenta nasa Allah Ta'ala mastata'tum sesuai si bawa kemampuan. Ya toh si nareko larangan. Degaga pilihan maka sesuai kemampuan. Maka ya nareko larangan pajatani buhu diniri. Nasabak sinina larangannya anu malumu maneng anu wat di maneng ihindari. Dena pada nareko pasurong angka mematoha dena irule gaukangi. Nasabak tidak sesuai si bawa kemampuan fisikta. Hadirin kaum muslimin jamaah subuh kemana remaseri Allah Ta'ala. Ya noro pertama nasa Allah Ta'ala pas suku-suku tahu talori Allah Ta'ala dengan seperti yang kita sampaikan maka ada ipigau ro anu nasurongnya sesuai kemampuan. Ini niri ro papesangkan. Yang kedua pesan dalam ayat ini wala tamutunna illa wa antum muslimun, ajak lalu kina engka mate di tengengka tasal letung-letung. Baka biasa lalu guru tanah betongi maka deh ajak lalu kina engka mate di tengengka tertentungi aleta maka dah salama ki. Sabab iro agama salangnya Islam itu sebenarnya keselamatan. Keselamatan dunia, keselamatan akhirat. Tentu angka manengi pada ukuran-ukuran keselamatan tayarega kesempurnaan nayawa. Tentu ini pahangi maka deh bate-bateku selama iya we. Siaga ni umuruta kira-kira pekogi bateta ketaatata kepatuhan kita dalam menjalani dalam melaksanakan perintah nopongnya. Ini pahangi. Tapi roh perlu ki si paringerangi nasaba iwe kehidupannya we siliwat sidapi tahu we. Hari ini boleh jadi nasangnya tahu we maka dero tepat onangi menguat. Alhamdulillah majalah de isat dinarikode tahadere kosi dionrang ada puda-pu gemadeceng tapi suatu ketika engkau sedang yang enggak biasa-biasa manibawa. Inilah perlunya dipelihara madeceng ya sangi tappe nasabak nariko makanja itappe insyaallah dimanapun kapanpun kita selalu akan berpikir untuk kebaikan, kita selalu akan melahirkan kebaikan untuk kebutuhan baik aleta maupun untuk orang lain. Jamaah subuh kemana dia masih di pengalatan engka apa pas sabareng yerosi dia taumatu oke akhirat beninge engka ya semaka dawat di mopi to bunuh diri yer tahu melo bunuh diri ke akhirat naik ya oke akhirat dia nagaga yasa bunuh diri kok na tu ni mana nunga tahu itu tumpar yer na rampe pengalata ala maka wal akhiratu khairu wa abqa yero akhirat onrang anyem-anyemengeng si bawa manenungeng sengi manenunga de nagaga pacapuran na tutumpar ni pada toni roranaka angka to penghunin na neraka tutumpar tapi kota di surga alhamdulillah de nagaga yasa maka da batas waktu koko ranaka angka mau payaseng
batas waktu bagi orang tertentu. Ipalalomi koranaka iloja-loja mi melomi paci-pacingi. Jadi engkau tahu tu mati palalo koromelo isasa pak megalak dek mopi renah, megalak dek mopi cari panah. Ai bunduru ki koro istarika mangka matoha ia panajaji ko ikeri baka angka melo maka dai parlu ye ise pak jolo sesa iya we. Ko akhir ko ranaka jadi penghuni naranaka duan rupa angka melomi pacingi tapi angka to manenungan dua rupana niga kapere si wawa to bapak dua iye napato di pongala ta'ala makada pinari jahannam khalidina piha si pupuringi ranaka ya duan rupa we ya to si dari ko iliwati ni insyaallah manenungan ni kulala surga pamasena pongala ta'ala dia nagagaya sama kada pasui pe itu ternyata salah perhitungan ni malaikat ya salah perhitungan ni pongala ta'ala dia nagaga. Nah angka apa pasabar tasik dia tahu benengnya angka mo payasa makada yunu ya lewe naunu alena nataro sesekali niga na yaro aga yaro apai pasabarang nomoro sidi towe tauriwe renge ripo ngala ta'ala umuru malampe tapi makuralat dak di Cina makuralat dak amalakna ya pada irik-irik ini ya kebahasannya alhamdulillah lebih tonian 60 tahun. Wah luar biasa nih ya kau nabita 62 tahun 22 asona umurna maka dia tahu pas sejarah kurang lebih 63 tahun kau itu bapak-bapak mega nak lebih umurna si nabita ya alhamdulillah pa maselopo ya tu beneng mele yang libasa ada ya tu ai namo siaga harga na melo tong ke dina malia tu idi tom itu kasih makurangnya dina kada to basam-basam mana pasar maniba maka de kotanya to pak jala to tungu patu tapi ya to mega dina kode kecau ko Indonesia lau Singapura ko ke Singapura lau si Cina pokoknya kemana pun narikon onro tanrena angkena ya sengi umur tapi dia nggak tahu dia seolah-olah na coro biangi bisa dia na hargai bayangkan dia nggak tahu tuli minum racun tapi bitau moto mate apa mage na ya mero anu mape wajib magi tanara racun sari esi na masih ja mage na ya ro mapa mabok imi bawang nomor sidi tau matu liwa ina sesena lena iya naritu tau riwerenge umur malampe nama kuralat de amalak nama kuralat de dicin makuran ya sampajanna isapa-sapa makarwe nah iya naje modala utama iya weh magi na bakurala dan nama cewek-cewek moje bola mu poliku masih ge magi di makoi ko de na je ade tuli patundra mani maga tanah liwa isasat na lewe mang tanah ma liwa ipadi angka kesempatan angka kalak peluang untuk kita meraih nasaba iwirin namuari pongala ta'ala umur malampe tapi angka tonga toha tu tahu malampe umurna tapi liwa ikasi cedekna liwa ikuranna amalakna terutama ni ia mencaji kewajiban risese ini yang pertama beneng yang kaya sama kada bunuh diri makanya angka si di kelompok berbondong-bondong kepingin lolongan keringanan poli ke pongala ta'ala yutanai ko malaikat makadate ko tu mano pada melo menguju makot wa kada we melo ki kasih lo melo keringanan ko pongala ta'ala
kada lawan pale letu mangulo na pangulon ni ronu nama kada rabbir jiuni puang alemana kasih cedek waktu ipo makana untuk mike ko melo la makade melo ka kasih li suci nampak lo lino la ali amalam pima taraktu napa ka puang melo kasih pigau iro sinina dicek decing engkai na ramping kita maceh maka dari pengala ta'ala haza qala wa qailuha de ni kaga ya tu muasanya de ni kaga ya tu de naga kesempatan de naga palomolomo tundru-tundri ba di bawah totokmu bahkan ipoan ko pengala ta'ala maka de alam yatikum nazir de garam to ga jeneng kadang rampe-rampe ngako tahu de mato gaga tau paringerangi ko maka da angka matu suasana angka matu situasi nafsi de nagaga ya sasiwai tahu yauma yapirul mar'u min ahihi yerwate matu tomasila surangnya de na melo si jalli de na melo si taita de na melo jampai makan kasih padoraniku anak daraku de nagaga melo na perhatikan itu ya ali namanya bahkan ambok na indok tatu ko okoilino na pasala andrena na pasala tinrona na pasa pokok na sinina jama-jama lainnya na pasala mana nareko untuk melayani secepatnya anak na kasih tapi okomatu akhirat na rampe pengala ta'ala maka dai wa ummihi indok na pai mak deto na le jam kai kade na po ba di anak kade lo no tundur toto mu na sak barak ko mako kade na de na gaga kemampokku de na gaga pangeloraku kasih mako koe waini alemu na sak barak ko jadi nomor rosi dia ini tor diwerenge ri pengala ta'ala pamase baraje ye tatarima madece ngisi bawa tapaliharai tapake unai umuruta tali seriwe nasabak berbuat baik beramal soleh. Ini yang pertama. Yang kedua, pas sabarnya rosi dia tahu na liwa ipat dina liwa isasakalena matu okoi akhirat. Ina itu alhamdulillah di samping iwerengi umur malampe iwerengi adisi disingang. Angkat tu tahu alhamdulillah dia nang kena irita malasa-lasa ku malasa paling kasih bolokengi influenza masam-masam angkat tu kasih tahu Allah sama nami mato maka de malanggana ni rumah sakit lalu naje bolo alena mariolo lalu naje garing tapalena jolo magari poko na angka mato tahu mako memato kasih ya mato haruna tarima maka deti malasa tapi angka tahu alhamdulillah tu lima di situ tumpara liwa galak na liwa watana tapi lah madodola kasih kokoi asangnya dece ya madodola kato mo pakadang asojuma kalau si mak juma melo pikama tahu enangka pura si mak juma tahu napa je mak beresalangnya de paje na mak beresalang lo kiri kasih imangnya kada assalamualaikum maruni motorona la ilaha illallah barak malakalamot tajengi basane yo katongatot mako malampe-lampe memang nasi kiri na pu imang kadala ya moya tu asasuna tu tulilai lejama nih lagi asas jama na nah dia nagan apalagi nareko de matona na jadi nomor 2 nasabari na liwa sesekali nasi dia tahu nareko ma riwerengi ripuang Allah Ta'ala alam pereng uburu na tulima di semua tapi makurala de ibadana makurala de dece na pigau padahal ero nasa nabita ini rupa tahu komelo kimita ini leta meloki mukurukur makadamaga ya tahu maka de nabita khairun nasi yang paulinas
Ia tu tahu kami nama makanja tahu kami nama cenge yang paulinas yang bisa memberikan manfaat kepada sesamanya manusia. Makanya itu salah satu pekerjaan yang sangat mulia. Lino mega tau rampe-rampe apalagi ko dasarnya ko akhirat mana same mani ayen itu salah satu guru. Apa itu guru yang luar biasa perjuangan. Nape macai rosidi tahu alena nasabari nawadi tahu mengaji alena nasabari na tak buka wawasan nama decing atau tungan nama decing agamana. Ini termasuk pekerjaan yang sangat mulia, yang sangat dibangga-banggakan. Lino lagi nih lebih pakai akhirat, lebih ke pengalatan. Ini yang kedua, pas sabar. Jadi nariko angkani oke usahakan ye aja naumporki sesekali matu dia surmundin. Yang ketiga pas sabar. Ia naritu to riwerenge asempongat dalek poleri pengalatan. Pagkatuto alhamdulillah iya si jenaka jama-jama iya si matuju iya si makanja iya si berhasil agi najama mak galungi alhamdulillah jaji mak dari alhamdulillah dangka alhamdulillah tapi sebaliknya ia tu biasanya warang parang napa umema ni Allah Ta'ala paringaraki ma innama amwalukum wa auladukum fitnah yaitu waram parangin asa Allah Ta'ala makoto perlu wijaya fitnah ujian lopo ya tu makanya angkan camang surah Ali Imran narampi Allah Ta'ala tau riwerenya asem pongadale ke Allah Ta'ala alhamdulillah Masim podalin na tempo na kolino. Makanya di paringaray Allah Ta'ala. Dari Allah Ta'ala wala tahsabanna allazina yabakhaluna bima atahumullah. Muasangamani makanja muasangamani deceng nareko muakat dikengi iya tu pape dale engke na wereku Allah Ta'ala. Bal huwa syarrul lahum. Bahkan ia tu pape dale engke nawereki Allah Ta'ala kadang-kadang nasa Allah Ta'ala justru ia malah petaka untuk diseseta. Ini menjadi bahaya. Ini nasanya tema kada pas sabar nawadiki masola. Ya memang iritai. Engka tahu alhamdulillah baraka orang parang asempungat dale riweringi Allah Ta'ala. Semakin mendrei kehormatanna, semakin meningkai penghargaan na tahu, semakin mega tahu masing mapoji. Tapi sebaliknya kata tahu, semakin mendrei dalek na semakin tatambah ide pape dalek na Allah Ta'ala berkembang usahana, justru semakin mega tahu menjerit-jerit, semakin mega tahu menderita. Bahkan kadangkala angka tahu semakin mabele ke Allah Ta'ala. Koi bandingkan kisah-kisah kelalna kurangi bangsana ya Fir'auna. Mana pakwa papi nyaman na Allah Ta'ala koilino. Nadena juga bakang ya ro. Nalanti aleno kada ana rabbukumul a'la. Ya komelo komitai puamu na iya na je puamu. Gaji mu. Yang penting melo ko mengkalinga ada ku melo ko turusi ka. Ya Fir'auna menurut riwayat dia nang kana masam-masam dia nang kana malasa-lasa. Ni waramparana alena merasa makare sidina anu angkai ya mana pun. Sabamo tadi anu dari ko mendajal makada anu ke anu natai ya tu. Ya. Ya megatono mako melo mulai lalan na Fir'auna. Tapi dia tak tajam-tajam moy. Insyaallah. Ya nang kamelo tapa sogi silalo na tapa anu na ye salumpe na ye kira-kira keluarga na Fir'aun na ye. Dia na melo turupus dia na melo tapa sogi silal de. Insyaallah ko taitamoy
to pada joka ya tosita tu matu ya kodena kolino tosita tabuktikan maka de wazahaqal batilu innal batila kana zahuka ya kode tole mita secara nampak ko lino o kopi akhir matu tai yang kada lama mu sampu-sampung ko turanaka sapo wah gina ka ba tuli palu-palu mani jeti ko anu napa ni maka yang kata maka dalam nakum minal musallin dene perhatikan sepajangnya yang kata maka dalam nakum nutimul miskin denang kana ipikiri si ibantu-bantu kasih tau padi masigi si dape bolai majarala dan sumbang apalagi masak terutama rosak ini nasa Allah Ta'ala wala tahsaban allazina yabkhaluna bima atahumullahu min fadli khairul lahum tasengam mani makada de cengia tu nawerengki pongala Ta'ala nari komega waramparang tapi kadang-kadang ia tu nasa pongala Ta'ala bal huwa syarrul lahum ia tu matu mancajijair sesem sayutawakuna yaitu matu waram parade ena ipacingi sekatna ipak golong-golong ki matu ke akhir we maagana hako bola lopun ipak golong-golong ki mega tero kasih dia pahapi membangun rumah yang begitu besar tapi dia nang kena ipasu sekatna yero di ipake kor membangun ya na tu matu ipak golong-golong aki itu ai tasik dilagi alirin anak dia oleh pakai itu apalagi gosip di bola ini dah bayangkan jadi ia tu waramparangnya sebenarnya pamas lopo na vereki pongala Ta'ala narik koi pakai koi decingnya jadi dia hanakan na batasi ki pongala Ta'ala maka da aja tasogi justru ya na rumah koi idi umat selenge terasa sekali maka dekala mahatta idi umat selengi makokwe nasawa yang kai makada ijajaki pole koi soal ekonomi tapi yero aja to sinareko menre ni dale masagena ni pamasena pongala Ta'ala tapada saisana pada terupa tau makada semakin menjauh semakin nasangnya teh makada nampak keingkarannya nampak kedurhakaannya pas sabar waram parang lori pongalata ini yang ketiga liwe sesekalian ro tau matu ku akhirat nari komega waram parana nama di nama paci saketna makura sumbanganna makurang oke dicengin taru waram terakhir na liwe sesekalian hero dia tahu nari komega dosana mega dosana tapi dia nasempat tobat la ilaha illallah latuk ni macu atu lima nukmo pa ya apa je ko banu mi iti wilo pasai melo balu dia nama rigaga ko tilmi iko ko mina melo loi pak bitte yero pura penggerebekan anu kete bela-bela wae na cerita polisi penggerebek pasau kadi polisi kapungi we egana tomato kasih ya polisi natung kami mato cala-cala alus sidine ro dinga ko makada lari mele turung non ribada polisi jadi mero oleh tupu menre no kai lalangnya ka napereke joka-joka ni ro polisi tu macin ro lai mana ngero tomato de panasiaga meter lari tupu lepa di makarai kidi manina sapa melo kimpunu ka tauno na melo kiripunga taripunga de panaisur makade pasumane itu di muko kanto mualena na kasih pasu makadai na kasih pako ka pongi de no le pasidapi nyawaku jadi upang ya polisi makade aja tu semua pan sasara nasa nade je wage nasa alena mani bawa upanan na ilagi nade na no le manan na ina sabayar de no le pasidapi nyawa dia topo somema
Ya narwasa bahasane ko umuru makoni ni yamo paja itu lion remelo palu yamo patuli melo palihara bahasane la ilaha illallah. Gana taja kasito bahasane yewe. Gana taja. Ya mo pa yero mestinya ya. Pokoknya kan contoh ni yero nabita 40 tahun yakai manca jinabi. 40 tahun umur na jadi kong katau 40 ni tahun na demo panamelo ya tu mundur ya tu jiwa kepemudaan na kira-kira ya sapisan na to papirao na ye kira-kira rimakuan na ro bapak-bapak hadirin kaum muslimin engka kesempatan na weriki pongala taala pamase maraje na lampiriaki umuruta na werike adisi-disingang tentu na sempo-sempo kida mako kowe si miskin atau sifat di nata de ga tahu maka capu iwaram parana na matitona ko untuk ia moye melo andre melo moye betongan na ini mati ya me ako tuliaro na pikirin si makare wa balibo bola batu si bali bola melo to tapi bola batu sih memang ya tapi ya makanya ro nabita ko atau tungal lino maka dai ya naroje mita yawamu maka da memang mega mo patu tau mapadi ibandingkan ini ada na mucenga pak mucenga apalagi kok ki sidape bola na Pak Yusuf kala tuli melo cenga tempo ku pendidikan kader ulama si bawa kawan-kawan dikasih tolong nama ada apa membetukin obi alhamdulillah tapa kade aja lalu manasu ikonana kader ulama weh igana nandre koro tuli karyawangi pandre kono pada lama syukurul ada nih kada alhamdulillah jadi ia tuh salah satu sumbangan yang sangat tinggi nilainya nasi ngelada kita tahu ketoma pandre. Wah, yang kata saya tahu itu kau melemapan itu lito sogi emi itu manyamang makanya ya me kata sogi nakan penyakit gula. Ya nu kasih itu mamala itu makurangi. Ya roi were ipadre mah kata na masing mana. Nilau doang kita madising. Nilau doang kita natatam madaleta. Ko pada tam itu sogi tale dega makaroba itu lian tiwirang anu ya padahal wat dijaji korma katega dagi karoba ne angke kasih tahu karyalingi buku-buku nakote mana ke buku ne ya lengi ro to mapadi ya saya kira ini yang saya sampaikan kepada kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita semua hidayahnya, taufiknya. Na malomo ipigo Eropa surana barakwa mengina de taman caji to masa sekali bahkan kita merasa beruntung nasaba alhamdulillah angkane masagena amala tahyari gabukut tamawarita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.